بسم الله الرحمن الرحيم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Puas dan salam berpuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia sin magpapanjari pito lapis langit, pito lapis bulat duk isine. Magsyukur, ibu-ibu syukur puji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiyak kita bipinagtibul tipun we'ene. Isangim inin alhamdulillah. May kapungkinihan sa agama Islam inulo istaraku inin harga asin pangisip puji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu dhkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Suratul Ahzab ayat 41 and 42. O kami magkahagan asebon bi Allahin ekka ne pangesab tasbihanun bisi ya tasbihanun bi iya salung dukwa. Ipun Allah Subhanahu wa Ta'ala, o kami mu'min tiyak kita biilinganan wa Tuhan tibi Rabbul Alamin lingan hanunut duk lingan sahap-hap lingan eddag si kita bi linaat kita bi ngeseb si iye linaat kita bi maikka zikir tibi si iye. Ipun Allah Subhanahu wa Ta'ala we ente kita bi ilinganan we ne supaya magkasong kawasi kemuliaan Allahin. Of course, dumain may ipon Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumagwa supaya ngalangkew nga ekamaten bin gay iya baya lugi kitabi. Gay iya baya lupa kitabi. Gay iya baya lepas kitabi amban pag-akhirat. Amban pagdaya dalam surga. Hangkan hep me ipon Allah Subhanahu wa Ta'ala subay kita binganad subay kita bitao subay kita bigay nga lepas oras tabi siga ni faidane duk kalupa tudyo iye siga na tasabot kalagtikan wa idala tabi bisan sa alhamdulillah atawakan subhanallah atawakan bang kita binginom mangan magbismillah. Aman sa babaniin, may kapungtihan sa agama Islam. Tiyak kita dinangin, ilinganan wa Tuhan Rabbul Alamin. Painaw ka mu'min sa bennal. Pag-imanin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala lalim, hagit panganalin. Magzikir wakaam sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dugpatudjuhon bibasiya ke mong pipurjihanin. Isubu-subu, tuksikuhap-kuhap. Ipun Allah Subhanahu wa Ta'ala, tagnaanon, subunun, ataw kan elleonon, pagzikir, pangesib si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duk isab pagbarakane, sikaw elleon iyo. Duk sangem damikian. Duk sangem damikian, tagnaanon du isab si pangesib tuja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duk pagbarakane sikaw. Patalani ki amban bala insyaallah ta'ala. Amban kemon peddi ko. Amban kemon peddi baran. Patalani ki amban peddi pangapian insyaallah. Kemon parkala makalam-malam. Ipun Allah Subhanahu wa Ta'ala mangiintahin ang we'no. Estebon tag na ayat le. Inkaw na iyan magparuntunganin. Ikaw daw hat mo na, pagdaya sa ilo kiyamahin, kau ni aamu'min, magdapa-dapa, pagtikano sa akhirah. Allahu Akbar. Dukwen ito sabot, dambuha hadith pa inne, an Abi Musa qal,
قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. رواه البخاري ومسلم. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kahantang manusia mengesem tujuh Allahin, nuk manusia manggai mengesem tujuh Allah subhanahu wa ta'ala hin upamahanen elum nuka amate. Maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si hadis ini, manusia manggai mengesem tujuh Allah subhanahu wa ta'ala hin bisan pain elum maranen mati panyawahanin serta gana keguna-gunahan kelumnya. Subhanallah. Ipun Allah subhanahu wa ta'ala menpatalibun kita bi amban me tersebut lay yene kue elum baranin mati nyawahanin serta gana keguna-gunahan kelumin waliyauzubillah. Ipun Allah subhanahu wa ta'ala sa suledo kita pilmi ngesib juju Allah nuk ngandauhat magtuyo kekahinang pangandakan na kinabayan wa insyaallah ta'ala. Pagparman pa Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran ni sa surat Al-Ahzab ayat 35, فالذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Magkulang maglabi ampun tujuh Allah subhanahu wa ta'ala kumasi ka mangati makna nito. May kalalahan yan ngesab sa Allah subhanahu wa ta'ala paika anduk may karendihan sinadihan wa Allah subhanahu wa ta'ala para sa siya kaampunan duktong basa hajj-hajj. Hindi po Allah subhanahu wa ta'ala subay kita bigay haman-haman duk magtuyo kita bi mahinang pangandakan ni duk matalain kakahinang ni ukimon pamigisan ni duk pilmingis yung tujuye pagiing tandaan ng iyo na dim Quran ni Makahan kita na subay kita magmihit-mihit pilmi ngisip tujuh Allah subhanahu wa ta'ala supaya tadawhat wete kaampunan duktong bas hajj-hajj panagdiyan kita ila insyaallah ta'ala. Na ini mi arak-arak tumaha tunamal hindi ko sabay ka sabdi kainte mabaya misara at nga nasihat pigi sa kula dumani nasihat Bisara suy-suy hadzi pagi mang nasihat di magtalip duk aku le maaf na jika duk mako ko kampunan tujuh Allah subhanahu wa ta'ala duk kamaapan sakam nabang hati bisa kule niya tumawa na alhamdulillah bigabang nalagi yung tawa-patawa ang bisa Ang sa pamanan niya ilai tatay mawag na tawfik aman Allah subhanahu wa ta'ala si ako. Doong bihadza matumawa li manang li mangi matumawa li. Bang paensab kita bi kemon makatuot makatunay ang yasib pilmi tujuh Allah subhanahu wa ta'ala. Naku na maiim maid ko sila pal yanala pal pagkilalahan tabi dunya akhira. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Inin bangladbahan kumaikin kuwaon ne sarta kaon ne mangurong nasihatin si isang emininen gani sadi amban anak di kalasahan sarta ge ininen pinahapbohe bangge pinabohan bolo atau birun aku itu mangurungan kan nasihatin gani sadi amban anak di kalasahan kuy dayang-dayang ispantam juga ni apridune sa okay na ilien manaik na tabag dita state. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala kitabuhu kasyamsi wa duhaha wa sunnatin nabi kal qamari idza tallaha
faman sara fihi ma sara fi daw'in nahara idha dalaha wa man a'rid anhuma asyafi dhulmatil laili idha yaghshaha. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fi mal'is samawati wa mil ardi wa ma bainahuma wa mal'is samawat wa mal masyi'ta wa mal'i syai'in ba'd. Wassalatu wassalamu ala Muhammad ala mab'usi rahmatan lil alamin. Basira wa nadira wa da'iyan illahi bi'idni wa sirajan munira wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'd. Puas amban salam duk puji si Allah Ta'ala, magpapanjari sin pitu lapis bulat duk pitu lapis langit, magpapanjari sin elew duk sangin, magpapanjari sin manusia duk jin duk salawat duk salam si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi tarak magpasampay si umat ni. Mauduk sa isanin inin pasaran pagmaaf minaaf. May palanggungan ko si agama Islam hati pagsarang sukul ke si Allah Ta'ala. Sabab nen talangkun kita wekne duk kahidayatan nuhut sahaya Islam duk inanak kita dia dan kita ka Islam. Sumagawa tilew sa hadje-hadje duk si kita dambua padambua ini ke in kita itu en mag-adat duk nuhut duk kita pinturu sin Islam. Bangpain no Muslim ko sa agay ko mag-adat duk pangadatan Islam ini lagi nen. Bangpain no Muslim ko sa di katauhan ko Islamin way sa ga kew pakala duk nilaw sini kaulamaanin sangin inin pakala kita di nga hati bang inin e painme pangadatan Islamin kasupaya gay kita di tabilang amban me a Muslim malainkan nen pangadatan ke pangadatan Christian wa na'udzu billahi min dzalik. Pain Allah Ta'ala si Quran na maha mulia Khudil afwa wa'mur bil urf wa arid anil jahilin. Iddaun tanemun pagmaaf ni na atin duk ngandaat kew si keman kakahinang hap duk patungkilang kew tay kutanong inne siya aga na panghatinen. May palanggungan ko si agama Islam sa haddi-haddi ni pangadatan tinanin inundukan ni Allah Ta'ala si agamate yan pagmaaf ni na kemon hadjadiki si antara kita Muslim nila parende. Tandaanin in Allah Ta'alahin magsifat mag-alin duk afun. Duk din kita biwek na bisa magsifat duk sifat niyaan. May paranggungan ko si agama Islam esebun in pagmaaf niya na atin. Maknanin sige para agno, si ginhawa napsu mahapin. Amban ginhawa napsu no malaatin. Yan ang andaak ka o ngahinang gayhap ngahinang kalin ni anin supaya do pain makaraat kao nga maap si kemon makahinang kemon makausa pangatian ni uk damit kian eseb te pain sisa sa hadji-hadji ang bandunjungan ti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pag maap ni na apitu en tasabut wa ini si hadis ni riwayat Imam Muslim pain ni mana kasat malumin sadaka wa ma jadallahu abadan bi afwin ila jadallahu idan wa ma tawad ahadun lillah ila rafa'ullah rafa'ahullah. Lapain na niya ngulang alta pangkyo makapag sadakahan iye duga niya nga maaf si dambua maka sa si iye illa angkati Allah Ta'ala duk pinurungan iye kawase kalangko luupe si dunya duga niya magbuo diyawa hambol illa angkati Allah Ta'ala karyata. Kaya palanggungan ko si agama Islam, kalagyan nilin pagmaaf ni na atin. Hadya pa inlagbuk men, manama sabab men, yan pagsababan, makasaplan sin pagkasilasangin, bang paniya, iye si dambua, tumpukan si dambua, kauman, pagsababan, pakasaplan sin pagsulot, sinulot, duk ase inase, bang paniya iyan pangandatan sa kasabot ito hangkan esebte. Muna maapun ke wana miskinin mangkanian den makakan sin kapatutno luone ke lela parende atawa makanak paabahi kue ene takisawe me kaulamaanin damwa ellew pa inne dina akwe Zainul Abidin Ali banyaga nen magtuang kahawa ugo sa pitu
Kapanasan makanak niya ang talib bahipwe ne basuhin duk salta pesa duk misi sibetis ali jaibul abidin. Bu pilih asal niat-niat ngama ini sambung damwa darakan niaan oke bosin esebon parman Allah ta'alahin wal kadimina waid pa inne oke kelen kune geni pagwa ku astel kun sinandalan pa indarakan niaan oke bosinku wa afinan anun nas ine sambungnen maaf kune keu pa indarakan niaan oke bosinku wallahi yahfil muhsinin ine sambungnen kau iyo rine ke amban ka isyadno karena Allah Ta'ala wasbillahi alhamdulillah Allahumma ij'alni minal ladzina yastami'una al-qawli fayattabi'una hasana walhamdulillahi rabbil alamin. Sediam ban anak tebi kalasahan duka dayang tebi insyaallah taala inin hatupe ininen bujang na makajari ka maginbak siya kubangnya lu magparigard sisi magmat na jaka mako ito mangurungan tinasihatin gani amba sediam ban Saima 2011 manak na kabagleta stage. Bismillah. الحمد لله ذي الفضل والإحسان والكرم والامتنان اصطفى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم على جميع بني الإنسان وأدابه فأحسن تأديبه فكان خلق القرآن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الألوهية والربوبية والأسماء والصفات الحسان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بمكارم الأخلاق وأتم الأديان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوهم بإحسان وصفاته وسلم تسليما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mepung tinaiku si agama Islam uas amban taksara sukuku si Allah subhanahu wa ta'ala sangrit tukpuji tartantu siye duk salawat si pangmutabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iye makabaho si kitabi si kahapan duk meges si kalaatan atawa makato si kitabi amban kalindeman tujuh kadantaan amban ilien balikin pagsupurin si Allah subhanahu wa ta'ala iye magmilik si katalingkal alam mepung tinaiku si agama Islam amban sababan ilien tiap makaurung si kaam himumungan sababu adit si kita bikin mapa estep pina estebi mula-mulanen pina esteban pun ginhawa baranku kalatun si kaam kemondangan padangan in mauduku kapangrungku si kaam inin husnul khuluq yene pasal simpap pahap-hap simpangat datang sabab nene kung tinaiku si agama Islam important inin si kita dikemon bangsa muslimin sabab nen harga bang si Allah subhanahu wa ta'ala ini pangagdatan na hati bang si kita manusia mikil-mikil ne gana hati ne gana halga ne sabang si Allah subhanahu wa ta'ala wene tabissane si Quran ne maha mulia wa innaka la ala khuluqin azim tartantu te'edin kau o Muhammad lu si kau pangadatan mahancei atawa lu te'ed si kau pangadatan mahapi lu tabissane sabi Rasul sallallahu alaihi wasallam
innama bu'istu liyutammima makarimal akhlaq. Benar-benar pinabawa ku Nabi atau hininang ku Nabi si kahinapusan ummah supaya kumpleto sin pangadatan mahating si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dukdang buat isab ayat kahalan sin pangadatan duk pamaeste boy Allah ta'ala si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila niat kisiye idfa billati hiya ahsan fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Mana in ayat makulang maglagi ganti anon o Muhammad jene kajing kidelay pangadatan ha na apabila niya si antara delay pagpuntarabin sababan kajing kideluk paastere si kau o Muhammad kaannahu waliyun hamim na niyatun inme kuntarano lay usbano tapit si kau. Tukta bisa disabi Allah subhanahu wa ta'ala. Dukliat disapayat kalabihan simpangadatan mahapin. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Wazannatin arduhas samawati wal ard. Uiddat lil muttaqin. Duk magdayday paampun si Allah atau pilih si keampunan Tuhan. Duk magdayday du isa kang hasil surga atau ang hati surga. Yene surga lay si tiap-tiap dambuha surga kwe luha langit duk bulak. Panugata yene mi aamag masaling. Duk sifat isab me aamak kaboo pangadatanen kabilang keu aamak tataubat tuk kabilang isab keu yene me aamak dayday na hinang kahapan. Sifat yan pain Allah Ta'ala si Quran ne mahamulliya alladhina yunfiquna bis-sarai wad-darai wal-kadhimin khair wal-afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jika sifat ini mesie napakasari busie dem kas hapan dem kasikpitan masing-masing sie magnapakasilan Allah Ta'ala. Sikat me sifat bangnia kastelan nusine ubus ke iguanu. Sikatelu sifat ini mesie basak na maaf manusia bangnia bakas pangsagaan. Duk benar-benar Allah Ta'ala malasa si mea amak kasilasa. Duk tabisadu sabi Rasul sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum akhlaqa. Amban hadith Abu Daud Fain Rasul sallallahu alaihi wasallam kinumpleto na iman me mu'minin bang luhusisye pangadatan mahapin. Dukdambu ape hadis Fain Rasul sallallahu alaihi wasallam innal mu'minina liyudrika bi husnil khuluqihi darajatus sha'imul qaim. Benar mu'minin bang luhusisye pangadatan mahapin Pwede siya muase bang ilaw magtahajud bang sangin. Dukdambu ape hadis ma min shay'in fil mizani asqala min husnil khuluq. Ganya sine timbangan bohat amban yene pangadatan hak. Me pung tinay ko si agama Islam duk me kaburuhan ko mahamulya mapuku kamapan sikam labi-labinen magpaampun ko si Allah subhanahu wa ta'ala
bang niya laiga magtawa na kamsa magtawane, dugbang niya kulang damikian kamsa nambahane, dugbang niya isag sobrakan sa ulangan ni amban pagbasa ko si pagmana ko, sabag dambuha ko amban anak di atawakan sa libing ngapat ngadi, dumay hiningontes sumagwa makipatin tilog jika matawa makipabente. Murah-murahan bang main kita bidem asi Allah subhanahu wa ta'ala duk tatap den pagkasilasa karnane mait neku sila pagkasilasa wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In ko na si dayang Jim Sadala. Ako ito manaik ni kayo magkita stage sarta magtus ni kayo mapili. Bismillah. Alhamdulillah alladhi khalaqal insana wa 'allamahu al-bayan wa anzala lahu al-Qur'an wa ja'alahu maw'izatan wa shifaa'a وهدى ورحمة لذوي الإيمان لا ريب فيه ولم يجعل له عوجا وأنزله قيما حجة نورا لذوي الإيقان والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير الخلائق من الإنس والجن الذي نور قلبي والقبور نوره ورحمة للعالمين ظهوره على آله وصحبه الذي هم نجوم الهداية وناصر الفرقان وعلى من تبعهم بالإيمان. قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وهو في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما وله وعالما ومتعلما رواه الترمذي وابن ماجه وبيهقي. يوم الإسلام بدي دكسان للترسلت شاء الله سبحانه وتعالى ينما بنجر سمانو سيح دكمانو سيح دكيه مبتور سن قرآن tahinang bulansang tambal atau kanto demikian ase siya tagaiman ganiya pagduarue duk kailebuat kental iya duk Allah subhanahu wa ta'ala tagakawasa duk magsahaya si ma'a beriman. Demikian kata Isra'an duk keselamatan si junjungan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yana sa abhab ang bankemon pinapanjar yang ban manusia dukti. Yana murung sahaya si dialem pangateya. Si mehmalumin sampai dialem kubur de. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada siya si kemon alam. Duk kasanyangan lu si mapemiljane. Duk sahabat ne siya me pandu atau kan siya yana samihan meto. Siya me magpasampay sin Quran. Demikian kasanyaran duit at si Mea magkahagat duk Mesia manuhot pamarat kayare. Puas ang banian, ang banpamudji si Allah subhanahu wa ta'ala, puas ang bankapanalawat ko si junjungan si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siyan daw ininen nasihatan ko ginawaran ko, duk kaang duk sampay kemon manusyai, yan na magmatalaw kita si Allah subhanahu wa ta'ala sampurna katalaw, dukda papatay sa bigin hawabaran dan dimaringkan si dialem ka Islam. Ang masawan ininan, naipon Allah subhanahu wa ta'ala sa babway bisan kayo na kadaya si dunya, duk ina pagdato pagnatura si dunya, kay ininan magguna si Allah subhanahu wa ta'ala.
tandaan ko natawassa ko si hadis niyan akaan man Abu Hurairah radhiyallahu anhu takalebu fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam magsabda ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Dunya ini nanduk kemon isinan ilaknat Allah subhanahu wa ta'ala puas pa inna ang bantan lu ini kaisanan yan pa inna illa zikrullah wa ma'wala. Yan pagzikir si Allah subhanahu wa ta'ala dukemon inang tapit siya. Kadwenan wa aliman yan may alim ataw kan may ataw dukkatelunan yan wa muta'alliman yan may murid magtuntut ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mayipon Allah subhanahu wa ta'ala kaya ko yan natabasa po sinayat niya Allah subhanahu wa ta'ala manawagtawag yan gay dinahat kita biyene magmatali uwene duk dinahat kita biyene gay pinapatay ginawarantan malingkan dialam ka Islam in pagzikir ini dan dambuhay ini dan amban magmatali si Allah subhanahu wa ta'ala duk dambuhay ini dan amban pagtahat si Allah subhanahu wa ta'ala kaya nabistarana si dalam Quran na mahamuliya Bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. من الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقام أهل الإيمان قال وقام الله سبحانه وتعالى دكم السرقة أم بالسرقة بالنالا أتوقع بالسرها يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. فالله سبحانه وتعالى ذكر محنان بالدك سببا إنكم مدسبين ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سنسينا مقتاد في الله سبحانه وتعالى دكسي رسولنا صلى الله عليه وسلم كنا سيد مقبرونتوان برونتوان حج. حضرت عبد الله بن عباس دك حضرت إكرمة رضي الله عنهما صالح فمهاتيرا سبب ترجمة ينا وقولوا قولا سديدا مسترق عن مسترق بالنلا sifat lapal atau akan sifat zikir la ilaha illallah. Tapi sa sidang buah hadis telu parakala ia na tamananahap ina tagnatagna ia na pagzikir si Allah subhanahu wa ta'ala si kemon waktu sali duya painte ko miya si waktu pagkekek atau akan waktu kasuseh sali duya na painte ko miya si waktu kamiskin atau akan kadaya masing-masing pang-step ni Allah subhanahu wa ta'ala. Paduenen niya na kaadilan bisan petawa si barangne dukkatalunen panabang na si pungtinain na dukalatan. Buat ang banian maipon Allah subhanahu wa ta'ala pili kita si kadue yan na waaliman. Sa babas pamaro atau akan yan na pagtuyo si pagpasampay ayat Allah subhanahu wa ta'ala bisara Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam pangurong na Allah subhanahu wa ta'ala ina kawayaan tandaan misara Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran na mamuliya Bismillahirrahmanirrahim wallazina jaa bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun lahum ma yasha'una 'inda rabbihim dhalika jazaa'ul muhsinin liyukaffira Allahu anhum aswa alladhi 'amilu wa yajziyahum ajrahum bi ahsani alladhi kanu ya'malun. Bain Allah subhanahu wa ta'ala wallazina jaa bis-sidq yana sinasina mau katabin nala wasaddaqa bihi duk sinabin nalwena ulaika humul muttaqun sina ilihan mi'a matalewin lahum ma yasha'una inda rabbihim pangurong nasisiya ina kabayaan de ang bantuhan din dhalika jazaa'ul muhsinin demikian ili tumbas di mi'a magsinahapin liyukaffira Allahu anhum aswa alladhi 'amilu inalaan na Allah ta'ala ang bansiyeme sa lahat inang wede وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ duk tinumbatan na siya duk tumbat sa hak tumbat yan na siya may kakahinang din. So sina may mamus siya yan na mo risala man Allah subhanahu wa ta'ala yan na may karasulan alayhi mustalam damikyan sina isap may mamus siya yan na mo risala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yan na may siya kaulamaan sampain tinaima wa Allah subhanahu wa ta'ala inna luktudin. Demikian pilih kita sikatan lu yana wa muta'alliman. Ang bansa mawan pagtuyo dahil pagkagat si may bakas kapamano si siyahin
manusia ini yang ganenya kalepas de dunia sampai di akhirat ina tanda'nen si bisar Allah subhanahu wa ta'ala bismillahirrahmanirrahim fawastir ibadi allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana ulaika allazina hadahum Allah wa ulaika hum ulul albab فإن الله سبحانه وتعالى فبصر عبادي فإنهم بكإنهم يكون الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إيه نمسيه بما قتال الطوح هداية سنوة وعدة من المقاصدين أولئك الذين هداهم الله مهائيا سينئيا كطوءا الله وأولئك هم أولو الألباب تكسينئيا مهابر قليل ما يقول الله سبحانه وتعالى manusia ini yang sena ini yang manusia ia taga imanin duk sena ini yang manusia magkasanyanganin dunia akhirat sababan kapanungot da akan Allah subhanahu wa ta'ala duk kapanungot bisara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tehelo ang kamatay de pinasinna na siya Allah subhanahu wa ta'ala wa inafarman Allah subhanahu wa ta'ala bismillahirrahmanirrahim إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة benar saya ia namanya bisara kami atau akan bisara saya ia Tuhan kami Allah buat ini yang tetap hinang de in kemalaikatan in pinaturun si siya Allah subhanahu wa ta'ala ini bisara malaikatin alla takhafu wa la tahzanu gananiya katalewan bi gananiya kasusihan bi wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun pinapasinna na siya surga yana bakas pangadan di sisihin نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة تامنا إننا المئلين بن سدنيا دكسي آخرة ولكم فيها ما تستهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون لقبانورم نسيسي إنا كسيبا نجنها وبران بن دكنيا أنك السكام بكس بمدن كامل نزلا من غفور رحيم هدية من الله لا بنامكم دكلاوي معاته بمباين kita bilamut ambang natandulay duk lamot kita bipinakit wa Allah subhanahu wa ta'ala dahil ambang kamatay tawi wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim